alhamdulillah. Yari na kita di matong office in United Nation. Yang pahadya kita manaog din hata Australian. Amo na ini office in United Nation di Geneva. Amo ini in hula yang angan-angan nato amon kadtuon. Amo ini in United Nation office. Amo na in bangko sin symbol sin United Nation. Ubos iya in hula amon building sin United Nation di Geneva. Amo na ini in Plaza sin United Nation Geneva. Alhamdulillah bihaon mag-start in program sampai mahapon ini, sampai consume insyaallah. Masih kita rin diha ini magad mga tao nagpo-program. Iban in meeting namo insyaallah sumungsong yaon sampai consume. Insyaallah pakit magbutang sin mga patta-patta, magbutang sin mga kasulat-sulatan, iban magdihil sin katan, iban consume in waktu namo amo in sumud palawom sa United Nation. Amo ini in United Nation office. Kakitaan mo in bangko na kula yan. Amo yan in tanda niya. Ini amo na in hula di Geneva United Nation. Alhamdulillah bihaon yari kita hula ini. Insyaallah wat ning kakitaan on masa iban sa mga katuti manguran nato amo in mawaya magda huat-huat dumawhat sin kasabundalan. Alhamdulillah ako hambog kay mongod niyo Haji Mannan. Balikan ko amo ini in office in United Nation, amo in ganta sin maksurun nato. Alhamdulillah yari na kami nakasampay kaina. Kita nato bihan amo ini in hula piag angan-angan abutan sin anak sin tauso. Alhamdulillah yari kita bihaon alupan sin hula United Nation di Plaza niya. Sumungsung yaon mag-start in program sampai consume. Ang pakita magdihil kanila unong kanta kapatutan. Amo na ini in office in United Nation in Kataykuran ko yan. Yan in Pandisin Katan. Di mag-program in Tao Katan representative sin hula. Alhamdulillah. Then mahapon sampai pa-consume. Insyaallah murah-murahan amo in magbarakatong sin Allah Ta'ala in paglugto nato iwan sin pagpanaw ini na agad kamo mangindua ahi in kita niyo makawalik hangat sin sultan of Sulu kapag nakuraan nato Dato Lajamura Aranan amo ini indimihil ka ako kapatutan hinang niya amo in diaak biak tulan secretary sin foreign affairs sin lupa sin Sulu Sultanate of Sulu na kahatihan nato bihan in hula nato bang haunuin tungod niya, haunuin tugtuban niya, amuin dahon nato mari pa office in United Nation. Alhamdulillah, yan yung mga tao nagmi-meeting ini kata nagbalik, mahapon ini sampai pa konsumon. Alhamdulillah. Alupan sin United Nation, amo yan in bangko sin United Nation, amo hindi kita nibihan. Alhamdulillah, murah-murahan, amo in makawa nato in maksud sin kita niyo katan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first breath. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass.
Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين
واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir defa infak bedeli oldu. Arıyorsun Azerbaycan'daki o menfur rejime. Biz Azerbaycan halkıyla düşmançılığı yapar mıyız? Biz Azerbaycanlıyız. Biz Azerbaycan'daki o güldür rejimle mübarize yaparız. İnşallah görüşürüz.